ka channel min lo thir sak thin tu te zong zong du sakna chi bai thaber kan buk le vek a cheu tun tum chu Mizoram laili laya troi wildlife sanctuary hau sakna le a hlutna a ro puizia camera trap manga thok tu te na an lo lak clear ho pa in han soilok kan du ani heya en call tu DCF wildlife P Margaret Loram chani IFS le a ho ten tun hnai December tha chho mai khan camera trap mun then khat la ya te kamin anan zir chianga adin munte anan ena video thatak tak hun rei lo te chungin kan nei an nei ta chak mai ni chung te chu han thlir ho pa tai la apoi mo zia tle ma zong tar lan in tum te ang he Mizorama ram sa hlu em kan nei zingami kelral te po kha thatak mai hei aron lat maya afan lomom te lu lem he troi wildlife sanctuary hi square kilometer somthum panga vel chawazawania chuti chungchuan aram mulahi a hausa in nungcha te tan pon alo hlu em mai nungcha chi sang pon lo la that le ni ti kha kan mu thei ta ni ro pui khop maya a chewela hian khuwa enge mo za ta oma mai te len chim troi zo mual pheng mun tha khobel ti te oma tin hual tu hi headquarters mun ania troi range a hian chutiang khuwa te chu an van nei zia hi anin threlowang ti halo omani lo hum hal tak turin khanan som non le mol ani hediang hum hal tlak ram hlu ram sanctuary hlu kan nei hi kan van nei ni ti kan thiat non mol avan poimo te lul em ti kha kan cha non le duwa keini asep po hian kum sang ni som ni panga kum tir lam kum chongma lam khan heng khuwa zong te tlo chuakin awareness campaign te po kan nei chuak feka khotlang khroi tu tenen in kom ho na te po kan nei a lo hum hal tak turin kan in ngen bol mola chung kan ngen na te po chu min ti hlo thin saka te po kangaya hlu ka ti ro pui tak setani he troi hi alut bik na chu Aizol khopui Mizoram khopui ber atanga hlalo te ani na lai te ahlut zual na ania tu tan po tlo har salo tak mun ania chu wang chuanin hlu bi ka ni ti te hi kan thiat non le a tha in ka thria he troi hianin ecotourism project te po Mizoram sarkar hena kalpui don ni na langa chu tourism department le forest department te po in rem na te siamin yang han kalpui tur te po ani don ni na langa chunga te po chuan he troi sanctuary hlutna ti bor bang lo zonga chung te po chu kan kalpui tur ani yanga chu tiang tu chuan ruang man na thatak te po om don ni te po in kan ria om tura po be sei bok ta ila ti chuanin sumi sanctuary le a chevela ecotourism project kalpui la tura po chuan keini accept te po theyang angin din hun te po kan zir chiangin kan en chiang ve zel tura te po ngai ta ila he troi hlutna ti bor bang lo zong hian a kalpui thei ngei tura te po be sei ta ilangin a thau me ti chuan tun tumata na kan ngai poimo du em mai chu hei ti hian kan huwa sakhi te savom te saza kan state animal te kelral te le kharam sa chi sang kan mu tanwal maya mun tin renga hian camera trap kha kam thei bi kan ni lova rem chang la ya mun then khata an kam chau kha ni ya chuti chung po chuan hun reilo te chungin spot pani khatle ka po ramsa enga mozat ti han kan mu thei ta ni chu wang chuan he sanctuary hlutna hi a ro puin a hlu em ani ti kha kan hriat non le mol kha apoimo in ka hria ti chuan he Mizoram laili taka sanctuary kan nei hlu taka hi a nei tu chu zofa te kan nia abi takin a chevela khuwa om te kha an van nei le zual a nei tu an ni le zual big te po ati thenga chu wang chuan ahum hal tu ni thak turin tun huna hian kan in ngen non mol
mol do ni heng kan ram sa hlu te hi an lo tlem mek zela an lo chereu mek zela chu wang chuan anei tu aram nei tu zo fa te ngei hi tran kan la ka a hum hal tu kan ni theu hi a poimo ni a thok tu te tha ti chak zonga mi pui te point ngai to na thar kan neya a hum hal na konga thei top chua turin tun tuma hian kan in som mol mol ani